gendut ya. Kentut 뭐지? Fat. 아, no. Kita kentut lucu banget. Enak banget. Lucu banget. Udah sampai di TS Media, tapi kali ini Eka ngunjungin teman Eka lagi. Kemarin malam kan udah hangout. Sekarang mau ngunjungin mereka bikin konten. Yuk. Annyeonghaseyo. Halo. TS Media. Ada di dalam. Hah? Oh, mereka masih di dalam. Jumpa fans. Lembut banget. Ih, wangi banget kamu. Iya dong. Oh, ada Mas Indra. Iya. Kak. Baru mau nanya. Hai, annyeonghaseyo. Udah balik aja, Kak. Kak Eka lagi. Lucu banget. Lucu banget. Siapa namanya? Zozo. Aduh. Lucu banget. Aduh, sayang. Aduh. You also have a dog, right? Dog. Aduh. Dog mami. Zozo. Baby. Ini toy poodle kan? Almost two. Toy poodle mungkin. Bichon mix Japanese Chin. My dog sih mana tapi brown. My dog white putih. Apa Maltese. Oh iya. Dia dog apa? No, I never. Never have pet. So I don't This is know my how first to. time also. Really? Yeah. I'm a cat person. Cat person, yeah. She have a lot of cat. Yeah. 11. Football cat. Football team. Kepo, Zozo. Zozo is looking, you know. Zozo. 귀여워. lucu banget. Ya ampun Zozo and Kak Jimmy, oh is he so happy? Zozo. Aduh. Amat Satya. Aduh. Dia emang sekong dok say. Gay dok say, desa say. Ayu kalau sama laki you suka ya. Gitu. Laki. Makanya Eka bilang gay dok say. Bisa aja. Langsung menentukan pilihan. Kamu cabi lovers ya. Wow. 나가면 돼. 와. Coba. Okay, one more time. Last time. 라스트. 나 라스트가 항상 안 돼. 아니야, 잘 하고 있었어. 사람 많은 데 가서 하자. 아, 오케이. one more time. 라스트. Last. 바닥이 중요해, 바닥. 다음에 This time? Terima kasih. Gue aja nggak pernah main, say. Sombong you. Sombong. Oh ya, sombong. Sukses. Lato easy. So far still. Coba oke ya. Gendut
ya. Kentut. Kentut 뭐지? Fat. 아, no. 진짜 lucu banget. Enak banget. Lucu banget. Kita ketemu sana. Relax jadi itu. Iya. Oke. Main lato-lato. Iya, kayak mereka lagi explore Indo gitu loh. Karena mereka punya follower kayak 70% orang Indo. Oh yeah, oh right. I'm good at. He rolled it. I never tried that at all. Masya Allah. Oh wow, look at that. Bisa nggak? Sama sekali gak bisa. Gak pernah nyoba Gue juga. juga nggak pernah nyoba sih. Lanjut lagi. Oke, bye. Bye, nice meeting you. Nice meeting you. I hope you have a good time in Indonesia. very good. Yeah. Have fun. Let me know if you're going to Scarlet. Yeah, thank you so much. Enjoy Jakarta. Yeah, Nice to meet you. next time Bali. Oh, foto. Oh, ya belum foto. Oh, foto. Boleh dong. Ayo. Alright everyone. Say lato. Jago lah Desa loh. Ngerti aja loh dia. Oh, if we're going to Bye guys. Bye. Sampai jumpa. Wow. Jimin, how? You teach me. Okay. Video. Okay, video. You teach me. Okay, Great. and two. Alright, huh? Yeah. Little bit. Up, down. Turun naik. No. What? I'm Indonesian, but I cannot. This. Okay. Down. Ah. Okay. Yeah. This. Down. Babam.